Auckland хотын хамгийн чухал одоо барилга гэж хэлж болох Sky Tower-ын гадаа бид хоёр ирсэн байна. Ирснээс хойш энэ дээр үсэрнэ гэж боддог байсан. Ерөөс өсөрч чадахгүй байгаа. Тэгээ өнөөдөр найзтайгаа зүг энэ өндөр юм дээрээс өсрөгч байна. Be honest. Юу мэдрээд байгаа гэж мэдсэн жахаад сте дандаа. Тэгээд дэшээ авч хараа буцаа салаад бэлэн болгоод юу яах нь. Яг нэг жинхэнэ шопинг аваад realize болсон. Атахандаа бол айгүй цогцол байна. Дэшээ хараад шип хаш юм мэдчихээн. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. Метр өндөр дээрээс төр зөрөгтэй болохоор өөрсдөө Ажлын биеийн өндрийг 100 дахин ихсгсэн өндөр дээрээс өсөх нь байна тийм. Feeling my way through the darkness, guided by a beat. Яа ятраад ингээд энэ тэнд хоорыг зураг аваад битээ. Одоо болно. Байлаа. Явуулсан зөв гараа ингэсэн. Байлаач. My name is Leo, and I'll be catching you guys today. Awesome. How you guys feeling? Catching. Окей. Сая хуцаад өнгөцөө өмсчлөө. Хуцны өрөөс Тийм тавьчих. аха. Тэгээд одоо бүс өөх гэж аавна. Ингээд. Зэнхүү. Оо. Ажино. Ажиглээд байна. It's getting real. Жино. Юу гэж хандаа. Тэгээд энэ бүсийг зүсэн чи ингэсэн наасан. Амар юу яагаад. Шууд нэг салгаад хэлсэн. Яна. Яна. Зарим хүмүүснээр буцдаг гэсэн буцааш тэнэгдэх юм. Монгол хэлсэн. Монгол үсэн. Одоо өгсөн ч байсан үсэр. 2 minutes on Nara. Looking up at this camera here. Kia ora guys, I'm here with Nara on top of the Auckland camera? right there. Okay. She's about to jump off the building 192 meters down to Auckland City. Video? Yeah, video and camera. Hold onto the blue rope there. Your other hand comes all the way over to the other side. Here she comes in 3, 2, 1, go! You can do it. Look straight out ahead of you. Right. Try not to overthink it. The longer you're up here, the worse it's going to get. You just got to go. All right. Do that now. If you like, take off one hand at a time. There you go. Yes. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. The journey will end. Welcome back. How was it? Caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine. Put the camera there. Big smile. 3, 2, 1. Kia ora everyone. I'm here with Bike Alma on top of the Auckland Sky Tower here in New Zealand. She's come up to see us today to do the sky jump. She's jumping off the building 192 meters. Just take your hands off the clip there. Yeah, there we go. Cool. So this one's going to go on your back. Now I'm going to do some checks, okay? So stay right there. Things on, so you can't fall off. That's the one. All right. So pop your toes right up to the edge for me. That's the one. Okay. Good work. All right, now you're going to feel the rope pulling up on your back, okay? That's normal. That's how we know everything's working. You're super safe.
Gonna give you a countdown soon, okay? When I say go, you can just let go and jump on out. Here she comes in 3, 2, 1, go! Woo! Welcome back. You right? I tried carrying. Бид хоёр дөнгөж цайхан Sky Tower-оос өсрөөд буучлаа. Баярлалаа. Өсөрсний дараагаар ийм гоё сертификат өгд юм байна. Тэгээ ингээд Монголоос ирсэн энэ хүн Sky Tower-оос өсөрсөн. Намайг өсөр гэсэн байхгүй. 1 2 3 go гэсэн. Дажиад. Дахиад 1 2 3 go гэсэн. Дажиад. Үсрэхэд нөгөө нэг далайн өвчин гэж ярьдаг штеп нэг юм сонин дотор муухай орбоод айгүй айгүй болсон нэг 2 секунд. Тэгээд амар гоё яг гоё view яг шоуул юм надад бас мэдрэмжлөрөө буугаад удааш ирсэн чинь дахиад нөгөө нэг бөөлчих гээд байгаа юм шиг мэдрэмжлөрөө. Тэгээд газардаа сүрдөөд онсон ш. Яг нисч байгаа юм шиг мэдрэмж төрсөн. Маш гоё байлаа. Yeah! Шинэ танд дээр заавал хийж үзээрэй.